Oruguuto nirugita amagombora ga Rwamucuucu Mparo Town Council hamwe na Nyamweru omu district ya Rubanda. Okuhunduza oruguuto oru kukatandika ebiro bibiri by'okwokubanza omu mwaka gw'2024 kandi rukaba rushemereire kuhwa omu kwa mukaaga omu mwaka nigwo gumwe kandi empatani yoona ekaba eri okumaraho sente zirikwingana akahumbi kamwe na miliyoni 6 konka na hati turukabaga kuhwa. Abaturage n'abebembezi nibagira ngu bwanyuma y'okutandika omurimo ogu bagakoraho kakye babura okusyo baheterire enduru bakipata n'omu murimo ogu bagaruka nabwe bayekozesaho kakye rero bagaruka babura na hati. Wilson Begumamu orukansara omu Town Council ya Mparo nagira ngu bamazire obwire bwingi bari kuteera enduru ahabwa oruguuto oru bagezaho n'okubuuza omunyeshengyero waabo owabahamize ngu gavumenti ekashashura kipatana konka na hati ekyaremire tibakakimanyire. Eshonga abantu bali kubona n'orutindo hariho n'ogwanozi warambura oru hariho n'orundi ogw'oruguru orotabaganisa na Rubanda abantu bali kubona bonabwe zintindo so turi kwebuuza gavumenti orutindo orotabaganisa na Rubanda district na Rukiga district ekyatuma batarukora n'ikiruka. Africano baryebuuza hamwe na Aida Babimpa nagira ngu ekicweka kihango ky'oruguuto tihariho ekyakozirwe nangwa na busha kandi nibeetombitirwa gavumenti ahabw'okuremererwa kumara oruguuto rwabo. Itwe balisha barankinga oruguuto kurukora bakarutera first class maramu bakatugambira ngu rwenda kumara emyezi 6 emyezi 6 yija yawa batakarutandise kuba yijire haza nko mu myezi 10 baja bayerabisa mugureda barabasha banjora aho kuba rugireho babura babura kakege nyezi 8 nabwo gwashwa gwarara. Chairman w'egombora ya Rwamucuucu Edmund Shah nagira ngo bwa hati tibine cyo gukora ahabw'okuba oruguuto nebyina byonka sizamane mpango konka nyina hora ikolebe mu ruhanga batiro twakaruvati turo tuce munonga twino ubwoba kugira ngo injuro buyaza kutandika kugwa hine ahera za kwika ukashanga n'ejinkota hibakozire yahatwara ahabw'okuba bine karuvati sempango munonga zire zaryoma ezikaba kabere barato mu mpanga zamani konka bali kututamo otuce turiya kandi nabwe nawaza yo hati na waikayi tokabasa kushanga ho mukozi bakashwa bapakire ryoma ryabo bakwata muhanda bayeje. Umujwekero wa mukuru w'ihanga omu district ya Rukiga Zadosh Kamsime najango oruguuto oru rurabanisemu ebyentambura eby'emishuburo hamwe n'ebyokwerinda omu district kandi nayongera jango bwaherero kagamba na kipatana akamugira gavumenti tekamuherize sente z'okukoresa omurimo ogu. Turimo turakora tubira gavumenti nanga kaba ministers baroga kunuya tugeze no kustamana nabo twabagambira kandi batuhamiza ngo contract tukamuhere sente kuko barazimuhe araza kutandika kandi kashabira kugira ngo bazimejwe n'uruguuto rukorwe abantu baruha abantu banoga na mwoyozi warabayo urareba abantu ko binane kinika tibashimirirwa ahubwo aho baragira ngo kubanza urwabineza urwabirwe pipes ziratwara mizi kurungi. Umunyamahuriro witu Katerire Small mukuru w'ekitongole kya Paki n'omurimo Jotham Taremwa ahigira abatura okugumisiriza. Employer na mangu umurimo gutakahoire na contractor nabona kimangu tukahoire konka bombe nibamangu nuguza n'amazina ngutekererwe konka twena nanye n'abakama banje ntmanya winkikererwe kandi ntakorokera kubasakira na kureba ngo nguteje umurimo gwagenda mu misho yahwa kandi kugira ngo niyo kukererwa yonka ko no genda mu nguto nozimanya niyo mirimo yawe byo tintekateka mu nguto yonkekererwe muri kigezo ryo. Abwatayali West Gashakwa Jime Emmanuel.